Muraho neza, ndasuhuje mwese. Yari iminsi myinshi guys, ariko twagarutse tumeze neza, turakomeye kabisa, nta kibazo. Twizera ko namwe mumeze neza, ku batameze neza mwihangane, buraca bugacana ayandi. So kubagwaye pole sana, kubabuza ababo mwihangane, ndetse no kubagize ibibazo bitandukanye. Ibibazo si ukugwara gusa cyangwa se gupfusha, mushobora kugira ibindi bibazo bitandukanye mu mago, ariko Imana iri kumwe namwe. Twari tugize nka kangahe tutagaruka, ariko twaje bantu banje munyereka urukundo, mukore subscribe, mukore share please. Do subscribe. Hey, nagiye gode. Please, fairly s'abonner. Muruhe rundi rurimi hajya. Fyonda ko. Ego kweli, ndibutse ikirundi. Ego. Fyonda kweli, asha. Ndakeneye agasubscribe nyene. Muce mukora ko gusa muca mwiyandikisha nyene. Rero ikintu canzanye uyu munsi wa none wotekereza ngo niki. Ngize igihe ntekereza hejuru y'aba mama dukora baby shower. Ati ntibikagaye kutubwira guys, kubera ko turi mu kugenda tugakora za baby shower, twarangiza umunsi wo kuzisoza ngo nta kirori gihari. Kandi abenshi dukunda ikirori. Data kuvuga ngo dukunda ikirori, I mean ko nta rubanza na rumwe rutwererwa ariko ntirutahwa. Nico nshatse gusobanura. Kubera iki dutwerera ariko wagira umunsi wo gutaha baby shower mutayihari? Ibyo bintu murumva ari byo kweri? Aba mama bakuze muze muri commentaire cyangwa muzompamagare mumbwire, kubera ko tabukwe buza butwererwa ariko ntibutahwa. Niko ubukwe nabwo ni ikindi kirori, kuko abantu baritabira bagatanga bakaganira, ariko umunsi wa nyuma I don't know. Rero tugende twisubireho. Ni ukuri pe, ako kantu njyewe singakunda, kuvuga ngo bakoze urubuga, barakoze support, barayitanze, ariko nihagera wa munsi ngo urabona ngo byagenze gutya, ngo urumva what? Hari umunsi twari twagira ubukwe ngo dutwerere gusa, ngo bavuge ngo bakeneye kwererana ariko tubakeneye mu dutaha ubukwe. Ntabwo ndumva. So nabiriya ni nk'ubukwe, ni ubundi bukwe tuba dutasha, ni ukunguka umuntu ngo kimwe nuko mu bukwe babungutse ubundi. So mureke tuba dutaha za baby shower, sino tuzireke tuziyace. Mutakeneye ko abantu babagerera mu mago, mubiyace, muzabireke. Timwogerera amafaranga y'abantu ngo ntimukeneye ko babagerera mu mago. Mukeneye ko baza, mureke batwerere batahe urubanza, kandi nimutabikenera mubireke byose. Iyo ni opinion yanje, icyo ni igitekerezo canje, n'abandi bake numvishe babivuga hejuru za baby shower. None ga guys, mugende n'ukuri, tugire umutima mwiza. Niba tuzagukorera baby shower, uzureka tuyisoze, tuze turya ifiriti, turya inyama, turya akanyama. Dore dufite babishwa b'abantuze n'abandi. Dukunda akaboga. Dukunda akaboga, dukunda agafiriti, tuze tubikubite hasigaye dutahe. Nico urubanza rubereyeho, ni ukujya no kumwa. Tuza turye tumwe hasigaye dutahane imbishi. Nuko rero njyewe nzumva ku giti canje. Rero ku bantu batarakora subscribe, ni ukuri nimuze mukore subscribe, munteze imbere umwana w'iwanyu. Ni ukuri mungirire neza, mukore subscribe, mu sharinge, mwandike commentaire. None ubu nyine ngiye kuzaza mbatekera. Guess what? Hari abantu bambwiye ngo nzabereke umugati ko nawukoze. Mperuka gukora umugati ariko sinawushira kuri YouTube, ariko wari uryoshye. Abantu twawusange barambwira ati this is good. So to all people who want me to cook for you guys, let me know
in the comment, cyangwa ku bandi bantu bambwiye ku bijyanye n'amandazi. I'm here for you. Ku bantu bakeneye amandazi, ku bantu bakeneye isambusa, ndi uwa mbere. Iyo ni publicity. Mu bantu mufite za baby shower, abantu mufite za bridal shower, ndetse no mu bukwe no mu kiriyo, nyabatekera amandazi, nyabatekera isambusa n'umuceri ndetse n'inyama. Mukampeza mula dinero bikagenda neza cyane. Rero guys, ku bantu bifuza ibyo bintu, comment, mushira hariya comment kabisa, nzabibakorere. Nukuri mugende mukore subscribe, musharinge, mwese ndabakunda cyane. Thank you so much. I love you.